thobela ke le dumedisha ke le tamisha ke re moshate le khono ke na amogela monano la rena la semoya ka Dr. Magabo gomme ke le khono re tlo bolela ka Meshomo e 10 ye le gore e šoma ke tsona dingaka goba disangoma e šoma ke di prophet e šoma ke di mediums e bile e šoma ke di psychics goba le tsona di shaman gomme ye tlo ba part 1 ke tlo dira part 2 segale mo le re taba re tswela ka mengwa gape e 10 emia yona video ke gore motho a tsebe gore ga ena le dimpho tša semoya ke meshomo e mefeng ye le gore tla e šoma ke meshomo ya mohuta mang ye le gore tla e šoma goba motho le rana dimpho tša semoya gomme a tsebe gore ke thuša mohuta mang yo a tla go ikgwetša ga ya go consulta le bona batho ba ile gore ke batho ba semoya ka mokgotsetše ke boletse ka gona batho le bona le spiritual gift pele re thoma ga ile gore ke mathomo tsena mo channeleng ya rena ra o amogela gomme re ra o leboga gore joinile today re rena ba maoto o tšee komiki ya gago ya tee goba ya metsi o ipsene ka taba tše re go tshwaretseng tšona re ntse re kgopela gape gore o supporte channel ya rena ka o subscriber wa rata yona page ya rena wa kgotla le yona notification bell wa gore ka mehla ga re uploada di-video o kgone go tseba o kgone go taba tše re go tshwaretseng tšona ebile go kgonagala o ka nna wa tšea le yona video ya rena wa share le ba bangwe ba ile gore wa ba tseba gore ba ka e thabela ba ka thabela taba tše re di tshwerego le di-comment dikakanyo ra di amogela mo comment section epe re kgopela di-comment a ebe di-comment tše di botse comment tše di tla ka lerato di tla ka lethabo di tla ka yona hlompho o se ka kgotša o bea di-comment tše le gore tlo re ga re fetša go di bala o kgotša o re nyamišitše mo moyeng ke a le leboga okay meshomo e 10 e dira ke tsona disangoma goba dingaka baprofeta di-mediums goba di-psychics ke rata go le botša gore before ke thoma ka yona ke lefa yona meshomo ye ke rata go le botša gore di-psychics le di-mediums di šoma go tshwana le rena disangoma le baprofeta di-psychic le di-mediums le tsona di-shaman gantši ke batho ba ile gore ke batho ba kore ke be ke rata lebitso lela leina lela mare o ka lentšhabetše ke batho ba okay ke batho ba mmala ke gore ke batho ba mmala ke batho ba mmala gantši ba makgowa makula ma-China jwale le jwale e ba batho ba ile gore gantši ba batho ba ile gore ke batho ba mmala ga se batho ba se go tshwana le rena ke ka mokgwa ba ke pitšang ka gona mare ke rata le spiritual calling dimpho tša semoya di a tshwana dimpho tša semoya di-signs tše le gore rena re ba le tšona tša go bontšha rena dimpho tša semoya le bona ba ba le di-sign tša go tshwana le tšentše tša rena ga re fapane felo re fapana fela ka gona re kepitša eng re kepitša go ya ka setšo sa rena ene ebile re fapana gape le rena re šoma jwang re šoma go ya ka setšo sa rena disangoma ba bereka gore disangoma wa dingaka re šoma go tshwana le tsona di-psychics le tsona di-shaman ka go kana gore rena disangoma re šomiša ditaola mo le gore di-psychics ba šomiša le tša tshwana le tarot cards ditlhala le bana ke šomiša di-tarot cards ba šomiša le tša tshwana le di-crystal balls tšeo ke tla dira reading ka crystal balls ke le tšo le gore gantši ba di šomiša goba le tša tshwana le diipone ka natšo ba di šomiša le di-shaman tsona di šomiša le ditaola go tshwana le rena gore re šomiša di-tools go consulta go connecta le badimo ke ka mokgwa re šomang ka gona mo e le gore baprofeta bona ba šomiša thapelo ba šomiša le bibele ba bangwe gape ba šomiša le a glass of water gantši go tlo laola kore go ya ka mokgwa motho a šomang ka gona ke ka mokgwa le gore badimo ba gage goba mengwele a gage ba nyaka gore a šome ka gona motho mongwe le mongwe ga ka ba le dimpho tša semoya mangwele a gage goba badimo ke bona ba tlo mo guida ba montšha tsela gore yena o santse a šome jwang o tlo šoma ya ka mokgwa le gore le bona ba šoma ka gona nako tše ba sa phela mo le gore baprofeta ba tshwana le tsona di-mediums le bona ba šoma ka thapelo ka nako e ntšhi and ebile bona ba rata go šoma kudu le ka go ngwala o tla kgwetša motho ona a tshwere buka mola ba le phephe a ntse a tshware pena a ntse a ngwala mola a ntse a droya mola ke ka mokgwa ba šomang ka gona ba bušapa ba bangwe ba kgona go šoma pele ba šoma le ka yona a glass of water ke ka mokgwa ba šomang ka gona okay and gantši ka nako tše dingwe o ka kgwetša le gore go na le ke rata go le botsa go na le makgwa mantši ba ile gore ke masangoma ba tšo thwasa
ke dingaka ba šomiša ditaola go na le ba bangwe ba ile ra sa batho ba mare ba na le dimpho tša semoya tša go tshwana le tša rena go na ba bantši ba ile ba concert ba le ba na le mpho tše dintši tša semoya tša go tshwana tša namo ile gore motho wa ona santse a tla šome ka ditaola goba ka seprofeta sa go tshwana le sa rena go tla jwang gore go be ka mokgwa ke motho ile gore o kgwetše gore ba bangwe ba badimo ba gage di-ancestors tša gage o mongwe a kere maybe motho mo ke lekgowa a kere ke lekgowa ba ke lekula ba ke le China motho ge ke checka ka ditaola le ge ke ntse ke bolela le ena ke kgwetše le gore go na le o mongwe wa ancestor o le gore sale a nyalana le Mosotho goba sale a ba le ngwana le motho wa Mosotho ene go tšela gore motho yena ancestor wa gagwe o tla a ena le dimpho tša semoya akere ola wa Mosotho ola o tla a ena le dimpho tša semoya jale dimpho tša semoya o di fa mafelelo di sepela down the line ka line di ntse di ya fase o fitlhela ebile di fitlhile go yena motho ne ke mo consultileng ya ba re motho la ga e tla mo lefaseng o belegwa e le lekgowa ka la re go tšela di-gene tša gagwe di kudu ka kwa magweng so ya ba re ga ena le mpho tša semoya a go makatše ka baka la gore o na le ancestor wa Mosotho go ba le Basotho gape ba ile gore go tšela gore motho wana o tla ba le o šomiša dilo tša tshwana tarot cards ba gona Basotho ba ntši ba šomiša tarot cards ba gona Basotho ba ntši ba šomiša di-crystal balls ke motho le o tlo go tšela gore le yena o na le di-ancestor tše le gore Mosotho ola le go ancestor o ile a ba le ngwana go ba le bana le motho le gore ke motho wa mmala ya ba re motho la mmala o tla ka spiritual gift sa gagwe dimpho tša semoya then dimpho tša tsona di tlo no sepela down the line o fitlhela ebile di fitlha mo di fitlhang gona and then motho la ba mmontšha ka dipono gore o tshwanetse gore a be a šomele jwang ke ka mokgwa di sepelang ka gona okay ke be ke rata go le tlhalosetša gore le seke la ba le go makala le kwišo nna re bereka ka sebopego mang ke tlo apara dibrele ba gašone le tlo ntshwarela ka re this topic ye ke preparele ka sekgowa ke be ke direla ka mola channeleng ele ya Gogo Magabo and then yaanong ke tlo no e bala ka sekgowa sene sela and then ka fetša ka tlhalosa ka Sepedi ka gore a se ke kry nako gore nka e kopela ka Sepedinyana ka Sepedi dintlha tše 10 okay mešomo e 10 ye le gore disangoma goba tsona dingaka baprofeta di-mediums di-psychics le di-shaman di a išoma ya mathomo to heal people from all kinds of sicknesses using natural herbs ke ntho e la gore mošomo mongwe re o dirang mošomo wa rena ke go fodiša batho malwetši a bona malwetši ka go fapana ka ona re šomiša eng dipheko ke eng dihlare tša Sesotho dihlare tše e le gore re a kua nageng ra diepa ra di prepare ka mokgwa le re tla ba re bontšitšwe ka gona mo diponong tša rena go balana mola thwasong re le thwasong ra tseba gore dipheko tše di šoma go alafa malwetši a maso ene ebile gore re tlo di šomiša ka tsela e so ke mošomo wa rena mathomo number 2 to deliver messages from spiritual guides and guardian angels to the people the message is meant for okay o bedi ke la gore mošomo mongwe wa rena ko tliša melaetša ye le gore re tšea mo badimong ba rena goba mohlomongwe le ge se badimo ba rena badimo ba ke ntho la gore o kopana le motho akere goba motho la o tla mo go wena o tlo consulta le wena and then wena o tlo connecta le badimo ba gago ba e leng gore ba tla bitša badimo ba gago le bona wa kgona go connecta le bona ba kgona go tlišetša melaetša so mošomo wa rena ko re tše melaetša le badimo ba motho ba e bolelago re fitlhiše mo go yena ena gape ebile re bolela ka ona mangeloi akere mangeloi wa kgotsa mohlomongwe o le ka taxing goba o le tropo goba o le mo leng gona ya bane go na le batho ana ka mowe ba no mangeloi kore go ba le motho o motho e le gore mangeloi a gage ba ka tla mo go wena ba go fa melaetša ba kgopela melaetša o e fitlhiše kua e santse fitlhe gona go ngwana bona na o tšene go kgotsa ebile o le ka taxing ba o fe molaetša gana ka mola gore o botse motho o mosolosoloso ba o bontšha yena re motho ola mo fe molaetša mesolosoloso so ke mošomo wa rena se rena re santse re se dire ke gore re kgone go tseba tsela e leng gore re santse re thutse tsela ya go approacha batho ba le gore ga ba o file molaetša le gore ke ka gare ga batho akere motho ola o tlo motla jwang ka re nako tse ngwe re na le o dira diphoso rena re le batho ba semoya ba bantho la re go ba botša molaetša la ka gare ga taxi then šimola o goelela motho la ka ra taxi o thoma bolela taba tša gage ka gare ga batho ka moka a o nyakege seo ke ntho e le gore o tlo kgotse le gore batho ka nako tše dingwe ba bolela baprofeta ka mokgwa mongwe gore ba so ge badimo ba o file molaetša wa motho e ba le tsela e le gore o tla fitlha go yena ka gona
wa ke introduce pele o ke tsebiše gore o mang o se ka no thoma le o no phara motho ka ditaba mo pele gore wena o mang o ke introduce and then o mo tlhalosetse gore wena o motho wa semoya wa bontšhiwa then o mo tlhalosetse pele gore go na le molaetša le gore ba mphile yona ga di jalo gomme ke rata go e fitlhiša mo go wena o ko rena goreng nampile mola o mo fitlhišetša melaetša yela gore motho la melaetša a kgone go e amogela gabotse nako nngwe batho ba sa kgone go amogela melaetša ye re ba fang yona gabotse ka baka la ka mokgwa le gore re ba approacha ka gona. Okay, number 3, to connect to the spiritual realm. Mošomo mongwe wa rena go connecta le lefase le la semoya ke nngwe ya mošomo wa rena wa re connecta le lefase le la semoya ka mona lefase le la semoya le sepela ka di-dimension tša go fapana nka no re each dimension a ke sena nka e bea jwang ka Sepedi di-dimension di-compartment tša go fapana mo e leng gore go na le dimension nngwe o ka fitlha mo yona wa kgotela gore go na le dimension nngwe e le gore mo go yona moki go ba le go sana le batho ba le gore ba tlhokofetse ba tlogile mo lefaseng mare ya bane motho la ga tlogile mo lefaseng ga se atlhe mo yo la ga se tlo kgona go fitlha into the light ga mo yela se tlo fitlha mo into the light mo yela o diang wa tlhophega and the reason o pale go fitlha into the light ka baka la gore mo yela o tlhophegile moya o tshwenyegile motho motlhomongwe a sa tlhokofala ga botse motlhomongwe o bolailwe ebile ga ya ba tsebile setopo sa rona se kae go ebile a ba tsebona o kae ba no ipotsa gore o gona kae ga ba tsebona o kae santefa motho wa modimo o bolailwe ga botlhoko a epelwa kae ka fase ka mo moleteng o monyenyane ba ebile o latlhotse kae ka ba motho ebile o thutse ke koloi yona re mothula ya siame ya tšhaba so motho ka baka la gore o tlhokofetša botlhoko ene motho la mothutsi ba tshwanetse ba ile a ema a mothuši la ka tlhokofala mare bane motho la o eme gore yena motho o thule kole a kgone go kry closure mare ka kala motho la mothutsi a tšhaba motho a kgone go kry closure ke ka mo o tlo kgotela gore moya wa gage o sa no gore o tlhophegile o sa no ba around ke spirit se le se tlhophegile yele wena jele ka motho le o na le dimpho tša semoya mošomo o mongwe wa gore o kopane le batho bana bale o kgone go ba bona motho la a tle a kgone go tla go wena ka re ke spirit se le se tlhophegile se kgone go tla go wena se kgone go tla go botsa gore nna mathata ka ke a leela ke kgopela gore o nthushe ka 1 2 3 motho motlhomongwe o tlhokofaletše kae o bolailwe motho a kgone go kry-a khutša a kgone ya into the light ka gore o sa nyakana le gore ba bolai ba le ba gage bale ba tshwariwe ba otliwe ba patele molato o ba o dirile ba motlhomongwe ebile le ba ga ba kgone go tswana stop sa se kae ba kgone go motšea ba ye go mmoloka jale ke mmereko wa wena jale ka motho wa semoya gore o thushe dilo tša mohuta nowe ge batho ba ile gore ba tlhokofetše moya wa bona go itla mo go wena ba kgone go fitlha mo go wena le wena o kgone go ba kwa ene o kgone go bolela le bona communicate le bona o kgone go kwana motho tsa bona ke eng e leng o kgone go ba thusha ba kgone go robala ka khutšo. Okay, number 4, to help roaming spirits which can't find peace by performing certain rituals so that the spirit can see the light and follow it where it will unite with the other past loved ones. Isa boela na molao point number 3 mo ile gore sona spirit sene sena go fetša go mothusha mothola then o kgona gore a direng spirit sela sa se robela gabotse se kgone go bona light lesedi se shele lesedi le la morago se kgone go yo kopana le mangelo a mangwe a gage ba ile gore a kgone go kopana le badimo ba bangwe ba gage a be gana mola into the light a be mo lesedi mo ile gore ge nako e ntši ya kara di-dimension tše ntše la nako e ntši ya go ba nako e le gore ntho gona ntho re bitša re ke reincarnation mo ile gore moya ola o kgona go bua gape mo lefaseng moela o bua ka tsela jwang ka tsela gore moya ola wa mothola o tsena ka rega go bana kwa motho montshwa ya bane go ba kwane badimo ba kwane ka se bona gore yo ke yena santse re a boele morago go bana a se a fetse mošomo wa gagwe o sepetse mo lefaseng sa le ka pela e be se nako ya gagwe o santse a feletša mošomo wa gagwe ke ntšhela gore wena spirit sela sa se ya go tsena ka mola gare ga ngwane o labele go angola then wa boa mo lefaseng o le mamang a o sa le mothola kwena motho mo different jale ebile ga o sa bela wa ka lapeng o bela wa ka lapeng le different go na le di-task go na le mešomo le gore wena o tlo e dira mo lefaseng o romile ke badimo bothata kore re fitlha mo re a lebala re lebatša ke eng di-chakras tša rona tša go blockega dijo tše e le gore re a dija goba mohlomong ba re fepa tsona ka gae and then le bona bothakati ke tše ngwe tša dilo tše e le gore di dira gore re lebale le yona ntwa bofo ke nthela gore re lebala badimo ba rena as long re sa kgone go connecta le badimo ba rena goba re ipotsa re badimo ga ba gona eng ra criticize badimo ra ba bitša ka mabitso obviously re ka sa kgona go gopola mo re tswang gona.
Okay. Number 5, to solve cases such as murder, hijacking, robbery, and missing people's cases. Mmereko mongwe wa rena ko re thušane le bona the detectives, re thušane le maphodisa go ba di-family tse di itseng go nyakana le go ka hwetša batho ba bona ba ile ba tlhokofetše murder cases gore o solva sorry tokoza go solva di-cases tša bona tša dipolao, go solva di-cases tša bona tša di-hijack motho wa tla hijacka batho ba tla ba hijacka koloi ba o tšela koloi ya gago o ka sepele wa ya gana mona ngakeng wa ya consulta le ena goba moprofeta goba medium goba psychic goba shaman le gomme yena ka maatla a gage ka maatla a badimo ba gage ba tla mmontšha gore na go diragetšeng a ka kgona gore motho wa go botse gore batho ba bona e be le ba bakete ke batho ba bararo a ba kgona le ba describe ba botsa lona o mongwe ba apereng o mongwe apereng a ba botsa lona ba tshwereng leng di bolae tse ba bego ba di tshwere le gore na koloi yela e ka ba ile kae koloi yela e sa le gona e tla hwetšagala goba koloi la e fetišitšwe ebile tshetse le bordera goba ge e le gore ke motho a tlhokofetseng ba kgona badimo ba le ba kgona go bontšha tsela wa bona o tsena ka ra koloi ya goba o tsena ka ra taxi o subelela goba ka ra koloi ya bantse ba go botsa re jikamo e tla so ba go bontšha gana mola motho le gore dilo tše ka moka tsona diragatše gona mo e le gore motho le o bolaetše gona ba bontšhe le yona nkareng murder weapon sebetša se le se šomišitšwe go bolaya mothola la mafelo ba ile go bontšha rena mothola setopo se feleletše kae ke ka mokgolo ba bereka ka gona and wena jale ka motho wa semoya go šoma le bona maphodisa le detectives mmereko wa kore wena o ba lead o ba bontšhe tsela o ba fe di-tips ge badimo ba go bontšha se sengwe o tlo no ya go ba botša re ke bone so sepelang le o monyakela kae ba re o kae ka fa sa motlhare o so ba tla ya gana mola maphodisa le ba tla ba nyaka gomme wena kwena o tlo o kry-ang and-e batho mmereko o ba very specific ge ba rile ka fase ga motlhare ge ba rile a kere motlhomongwe ke for example nka re kae mare ka re ke nna polokwane ke nna sešego a ke no motlhomongwe ba re extension 44 ga o se le kereke ya kae ka mola kereke kae on the right hand side wa subelelanyana ona patenyana e sa senyane tsele wa sepela ka yona go na le motlhare mola ka fasa motlhare ola ka fasa motlhare wa morula ba tlo ba very specific so ra lwena o yo botsa batho ba le o šomang le bona maphodisa le o ya ba guida wa ba very specific ga ba ka ya ba dika ba epa gana mola ba botsang gona ba ya go mo kry-ana mola mara ba ka se o theeletše ba go nyatša ba epa mo ba epang gona ba ka se mo kry-e ke mengwe ya mošomo ya gago so dilo tša ka moka tsona di nyaka training go lena motho wa semoya wa di-trainer dilo tšeke and ebile wa ke marketa gore o kgone go šoma. Okay, number 6, to advise, to coach, and to counsel people about spiritual matters. Ke ne ke dirangane jalo go ruta batho ba bang ka dimpho tša semoya go guida batho go bontšha batho tsela ka dilo tša semoya o sa bontšhe fela batho ba ile bana le dimpho tša semoya le batho ba ile bana dimpho tša semoya mara o ba bontšhana dimpho tša semoya di sepela jwang dimpho tša semoya di thoma kae mogolo dimpho tša semoya ke eng ene ge ke le motho le re ke na le dimpho tša semoya wena o se dimpho tša semoya nka o thuša ka eng ke thuša mohuta mang le gore tla ikgwetša mo gorena batho ba bangwe ba na le mathata go tse le gore motho o na le mathata ka lapeng la gagwe o alwa le monna ebile o ka re divorce e tla tsena e segale bana ba fela go loke selo tšhelete eno phatlala ba tsona o diragala eng ke mmereko wa gago wena jale ka motho wa semoya gore o kgone go dula motho la fase o mo advice goba o mo guide o motho gore dira 1 2 3 o kgone go kry-a thušo. Okay, number 7, to protect people by cleansing them, to get their blessings, to maintain their dignity, and to be respected by others. Mmereko mongwe botlhokwa re o dirang ke yona go tlhapiša batho sefifi sela re ba tlhapiša sefifi sela gore se go se tliša keng ke batho gantši ke batho ba o sele ka batho ba o loya go ba se tliša ke batho ba le ba jela mona motho la o fetša sefifi sela ka go no lakaletša madimabe a bolela ka molomo wa gagwe gore o ka re ko ka tlhala ke 1 2 3 o ba bolela ka pelong ya gore moketseketse ena a tlhagale ke 1 2 3 o ba bangwe o šomiša ditlhare tša go seleka ge ba le kesa ba le foša ka tsona di-hex se dilo tše ka mokana ga tsona madimabe ka mokana ga ona ba tša di-blessings tša lena ba di tswalela ba di-blocka ba kgona go lutswetša di-blessings dimpho tšana tše le gore lena le di tša go badimo ba lena so mmereko wa kore go ntse o dira cleansing ewe o ba tlhapiša ba ntšha sefifi sewe o ba thakga le mmele ba ba gabotse ba ba strong gore batho ba le ba le ka re ra foša ba palelwe
go dira so batho ba le bantsi ba tlhapišwa sowe dimpho tsela tsa bona tsela tsa batho di tswang go modimo le mangelo a bona le badimo ba bona di boela morago go bone dimpho tsela di a boa batho ba phela phela ma botsa ile gore ba santse ba phele batho ba kgona ba le seriti motho wa o dira cleansing o ba le seriti batho ba ba mmona ba mo respect e se motho wa gore o khotse batho ba no bona batho ba no nyatsa ba ntse ba sa o tsebe go ka bona batho ba o nyatsa o no kopana le motho ka motho motho a no thula a feta ebile a se re sore a o thula ka bomo go ba o ile ka kae ka shopong e tseo nyakana le thushwane go tse gore ga bana naka ga gore ba go nyenya go bona batho ba ba nnyaditše o tse gore go na le bothata ke tukiše go ntse o tlhapišwa ka mokgono bwe then batho ba thoma go tlhompha batho ba o respect le mmereko wa kgotsa batho ba o tlhompha e seng kgotsa ntho le ya gore wena phelong ya ditše ke batho go lebelela kwa batho ba kgotlana ba sebana ka wena ba tshega di santse di felelelo tšeo. Number 8, to unblock any blockages on people, to help them find jobs, helping them with their businesses to thrive, to attract abundance, to perform better at school, to get their mother nature luck and their blessings. Ke nngwe ya tše dingwe gana mo a kere yela ya pele ntlha ela 7 ke boletse ka taba ya tlhapišwa sefifi gore batho ba kgone dimpho tša di boe go wena le batho ba kgone go respect ene ebile re na le pheko tše dingwe tše le gore di kgona go thuša batho gore di go le go na le blockage ela re cut e tloge completely mabati a bulege le tše di tsetle ka ra bophelo ga motho a na le business re kgona gore seple re thege business ya gage business se thome go šoma ga botse business e cleansiwe batho ba tla ka tšhelete tša go berekiwa ge ba tseba gore tšhelete ra ba eta ba tlo re ka kaina as long o itshwara e tsena ka moshopong namka e tswalela mabati batho ba satla yale mmereko wa rena kore re tle re tlo dia cleanse re tlo tlhapiša re tlo kolomaka ka mo gare ga shopa ya ka dipheko tša rena re be re thege e be strong e ba ga botse lo sa se ba ka boa gape ka tšhelete tša bona di ska ba tša bereka and then ebile di rena pheko tše le gore di kgona go bitša dilo tše di botse ka ra bophelo go tšele wena di attracta lucky la gago ga badimo ba fa matlhatse le matlhogonolo lucky la e kgone go tla ka gore di-curses tšela mmereko wa tšona kore di stope matlhatse ale bjale rena ka dipheko tša rena re diang re a di-cutter tšona di-curses tšela matlhatse ao a boa go wena and o ska lebala tše ka moka tše ge re di dira ge re o fa dipheko tša rena go na le dilo tše le lona swantse o di dire ga o yo šomiša dipheko tšela fetša dula faswana ba maoto a rawa ba lelakhe ka itlatla ntho ngwe le ngwe mo lefaseng ya berekelwa ge e le gore o nyakana le mošomo go ra gore go fetša šomiša dipheko tšela tša rena nama o tšwe o thome go tama o maketa o khwetše mošomo ge e le o na le business business ya gago ka mokgone o e re thušeng ka ona le wena tšwela pele ka go marketa business ya gago o ipapatše batho ba tle businesseng ya batho ba tse gore wena o šoma ka 1 2 3 and ebile pheko tša rena re kgona go thuša le bana ba sekolo ngwana wa sekolong ga a fitlha kwa sekolong o tsena le bana ba ile gore ba bangwe ba bona ba tswa ka malapeng e le gore ba seleka ba loya ngwana o la e sa le monnyane ba mo rutile go loya ngwana la ba kgona go mo roma re ngwana o moketeketa go fitlha kwa sekolong o tšee buka o dire 1 2 3 ga ba fetša o dia go šoma ka buka ngwana ka ngwana la ga sa bona selo ngwana la ka mo tlhaloganyo la e sepetše ga a sa kgona ngwana o thoma o fela ngwana a sa kgona go concentrate ka sekolong ke meleko mo itlang gone re kgona go thuša le bana ka gore ba se ka gore ga yo kopana le bana ba ile ba tswa ka malape ya go seleka le ngwana ba ka mo fastelar ba re sepelo 1 2 3 di ska ba tša bereka ngwana a phasa ga botse dilo tše di botse tle ka ra bophelo ba gage ke ntho re bonang bana ba rena ba bereka ga botse ga ba sa gola mare ngwana a yo fitlha kwa bo high school o thoma dilo a di sa sepela ga botse 1 2 3 ngwana o thoma o sepela le group tše le gore a di nyakege 1 2 3 ngwana o thoma o nwa majwala o thoma go ja dinyaope ngwana la namka e no ba drop out ngwana ga a sana future ka baka la re ile ra tlogela bana ba rena re sa tsebe gore ka montle ka mokhi naga yeme ka maoto re sa tsebe gore bana ba ke ba nyaka cleansing every year ga ba boelela sekolong. Okay, ke sa fela mo number 8 gape pheko tšela di yang di o thuša gore dimpho tša gago tša go tswa go modimo tša go tswa go the universe the mother nature motlhodi wa legodimo le lefase badimo ba gago mangelo a gago di tle mo go wena di se ke tša thibela ke selo ge mangelo a gago ba rile ga ba wena go ba go bopa kua ba bolela ba re o wa rena wa tlo sokola o re tlo mo fa dimpho tše di so o sa tlo dira mmereko meso ene re tlo mo fa dimpho tše di so o swantse a be le ntlo kgolo a be le koloi a be le 1 2 3 goba a be le business tše di itse re rata gore a be le business goba mohlomong a be le tšhomo e kgolo mo e le gore o tla ba le matšele tše a rekišetša batho a fepa setšhaba gomme a be le dikgomo le dipudi leng
di tshwanetse mo go wena o tsebe gore batho ba ka ntle ga ba bona batho ba ile ba na le mona go ba ile ba seleka ba o jela mona ga ba bona le tse di so ga ba rate ba tla leka ka mokgwementši gore ba o yete pele wena se ka ba leka wa phethagata tse badimo ba banya ka gore dimpho tšela badimo ba tšela ba o fileng tsona di se ka ba tša leka tša tla mo go wena dikgomo tšela tše dintšintši tšela ba di boneng di se ka ba tša leka tša tla mo go wena o ka nelo ka gore e re ke be le tsona e re ke thomenyana di agwa o ka leka gore ke deng di agwa e le ra thuša ka lo tša mohuto moso ke mmereko wa gago wena motho le ona dimpho tša semoya o thuša batho ka dilo tša mohuto moso ene ebile o se ka ke nyatša go le wena motho wa semoya o se ka ke nyatša o se ka re motho a tla wena nyaka thušo wa ipotša gore e tla ba tsona mara eng o se ka ke nyatša legate go ke nyatša o nyatša badimo ba gago ke tshepe re go fa motho pheko motse gore ye wa e bona ye ya šoma ye ka yona o hwetša mmereko. Okay, number 9, to cleanse and protect people's houses, their business, their cars from witchcraft, curses and hexes. E ka ke setse ke boletse re sa thuša gape lona ra sepela ra ana mola ga gago ra cleanse ra kolomaka ra fetša ka dipheko tša rena ra thekga motse wa ba gabotse ba thakathibela ba pala ko o tsena ge ba romela dinonyane tša bona maphene a bona eng tša bona lo tšela di palela ko o tsena ge di ka tsena go sa fore go wena to di hwetša di hwile go monna re tlo go botša rona o di hwetša di le seo e bereka jwang ka tsona ane lapa la o thekgwa a se gantšhe le gore o ka khumana mahudu a tsena mahudu a letšhaba ka gore batho ba ya batho ba ka motseng ba ya mo ba yang gona ba šomiša ditlhare gore ba kgone go tsena kwa metseng le gore ba kgone go tshwariša boroko ba tsene ba dietse ba didiang ba šomiša ditlhare go no tshwana le bathakatheka ba tsena gore motho a se ka tsoga ba dietse ba didiang le bona batho bana le ba go utswa ka mo metseng ya rena le bona ba šomiša letšo mare ge lapa la go phela o lethega ba ka se le ba tsene ba tla phela ba thubile gaufi le yona ka next door mare ka lapeng ba ka se le ba tsene le kole ya go ka ithega ba ka se le ba utswitše magodu ka re ya ba imela wena o šomiša pheko ya protection bona ba šomiša pheko tša meleko pheko tša go se tsebalega ene pheko ya protection e na le maatla go feta pheko yele ya go se tsebalega ele so ke ka mokgwele gore re bereka ka ona re ntse re cleansa metse ya rena metse ya lena le business tša lena le dikoloi tša lena re di protecta gore magodu a seke a di utswa re di protecta gore bathakati ba seke ba di fetša ka meleko ba bona gore ke le koloi ba ba le mona ba re o nana re ke ena ma re tla mmontšha re ke rena ma ba tšang tsona a ke re motlho mo motse wa o thekgile ba palela ko tsena ka mojarateng ba tšang tsona ka ba fetša ba tšhelana mola strateng mola paving ya go ba tšhela kwa gating ba tsara ka mehla koloi le ga e tsena gana mola gating ka mehla le wena o tsena na mola gating le gata dilo tšela tša bona everyday so e segale koloi kry accident a o kgone go šana o tlile jwang e segale wena lo tšao di a tlhakatlhakana ka gola everyday go ntse o gare o gata dilo tšela tša bona o di tshela lo tša bona meleko le ya gare e tsena mo mmeleng wa gago. Number 10, to protect the marriages from any witchcraft which might be working against it and with the aim of breaking the marriage apart. E sa boela go yela ke boletseng ka pele ke bolela ka taba tša lenyalo re kgotse le gore nako tse dingwe o na le mathata ka ra lenyalo mathata a se mathata fela mathata a tlhago ke mathata e leng gore a khosa ke bathakati go na le mathata a tlhago a le gore motlho mongwe kgotse le gore o nyana le motho e le gore motlho mongwe a kgone go šomiša tšhelete o šomiša bošaedi motlho mongwe o waste tšhelete ka o nwa too much or o rata dikoloi too much or o rata diaparo too much kgotse le wena o rata gore le dire dilo tše di itsenye le save le direng o la partner yena ga dire dilo tša mohuto then dilo tše ka mafelo tše di causa friction ka mara lenyalo jwale ye point number 10 ke e le gore dilo tšewe ka mokana ga tšona gore motho la behave ka mokgola ga ke tire ke bothakati mo bo fetang gona ba mmereka ka setlhare gore a dire dilo tše e le gore o tla ya kua mo le gore tsela le santse le ya so yena o tla ya kua mafeletše le jang le thoma phela ka golwa jale dilo tša mohuta moso ra di protect ba kgona go bereka motho ka mo lapeng a ke motlho mogotse le gore ba berekile monna gore monno a be le matlho a matelele a se ka feta ke roko e le meleko ka mokgwa ba berekileng kana ba di gore kae a ka se dule ka kwa lapeng o le santse le fele le khonyetse jang re tla le bontšha le a fela leke o re santse re mmereka setlhare monno o santse a tswa ka moke mekodi yang go swina wena ga monna thoma tswela ka ntle a le busy ka kwa ntle le wena thoma o kwata ke dintwa ka gae mafeletseng ke di-divorce ke ka mokgwa go banya ka ona santefa monna ga a ke tire bothata shebo bona fixang bothata boke ka re o sa fixe bothata bo divorce e tla tsena wa fetela pele le lengwe lenyalo wa le kereya
goba relationship le yena motho ona no tshwana le onola wona go tsebile o feltsa o potsa right maybe nna ke na le party ka motlha o kopana bona ba so ga se party ke ka mogolo ba go berekile ka ona gore wena motho mo le mo kopana le yena a ye kua a ska sepela ka tsela ya gago a ska go bona mara motho la o ntse bona motho wa nrata mara o dira letswe le gore a kushwe nna motho ganthe go diragalang ka yena ya bane ke meleko ba dile o a ka sula le bone lenyalo khale ba bone o sa le monyane o sa gola mola le o sa le siana gore o tlo ba le mahlatse o sa tlo nyalo o badima mo file 1 2 3 mara a re molayeng a re moswine o ba re swineng mmaga lenyalo a ka se le bone okay ke di ntlhatse 10 tsa go bontšha gore na le batho ba semoya le shoma jang go ba ile wena o mpotsa semoya ga o nyaka thusho e itseng a kere o ka ihwetša mo bathong ba semoya re tla tlo dira part 2 mme ke gopela le se ka la fela pelo le no iketla ge ke tshepiša dilo ke re tla re dira video e solsoso ke gopela le se ke la nsendela di-message wa kgotsa le fela pelo le dira eng le be le mogolo wa go nagana gore kana le nna goba le ba bangwe re na le mebereko e mengwe ene re santse re fane dinako re be le go tlhomphana jalo le jalo ntse nngwe le nngwe e na le nako ya yona ene go ka re dira dilo wa di rasha o ka se bile successful go na le tse dingwe di nyaka kelelo e golo especially dilo tša badimo nako tše dingwe topic tše dingwe go tshwana le nna ka nako ntši ke di fa ke badimo ene nka no ingwala ka ile sa iso ka ipotsa ka re ko dia video ka yona mara as long badimo ba se ba re dira video nka se dire so kra gore eventually re ska khotsa le senda me message motho a fela pelo o lo tla dira so ga o dire wa promise a phethe promise tsa ke no khopela no re di ske tsa ba gona di comment tsa mkhutso no cause ke promise a topic tse dintsi le tse dingwe ke promise mara I know gore ke tlo dira 1 2 3 batho ba santse ke ba botsa ka this santse ke ba botsa ka slack santse ke ba botsa ka slack then o khotelo le rena kana go dingwe re ba busy re ba le mebereko e mengwe goba ebile okay a ke re ke nyoko dira video ka se re dire ene la ke le tshepišitšeng moya wa mpotsa gore bolela today bolela ka topic e so obviously ke tlo followa moya ke a le leboga Thokoza